Nongeye kuba ikaze n'abakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Kera kabaye Kinshasa yemeye ko haba process yo gucyura impunzi, ariko irasaba iki? Ibintu bigiye gukomera cyane. Mbibutse ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turi ku itariki 7 Ukwakira 2025, kandi mu gihe inyeshyamba zikomeje gufata ibindi bice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umubare munini w'impunzi urimo gusandara mu bihugu bituranye, ariko hagati aha muri ibi byose Kinshasa irimo gufata ijambo rikomeye mu nama y'umuryango w'abibumbye Igeneve mu Busuwisi. Nimugiye kure rero, ibi bishobora guhindura ejo hazaza h'abantu miliyoni. Niba uri mushyano kuri Pilot News TV, kandi subscribe ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Twise cyane rero, reka tubanze turebe ko ibintu byifashe ku butaka. Birakomeye, inyashyamba za M23 zikomeje gukora amateka. Mbibutse ko M23 ifite impuzamashyaka AFC, Alliance Fleuve Congo. Bakaba bamaze rero koza igitutu gikomeye cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kuva mu ntangiriro za 2025. Mwibuke muri Mutarama zafashe Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, zifunga imihanda, zitsinda ingabo za Kongo zifashijwe n'ingabo za Loni n'iza EAC, tutibagiwe za SADC, South Africa, Malawi na Tanzania. Muri Gashyantare Bukavu yo muri Kivu y'Amajyepfo nayo yafashwe na M23. Imaze gufatwa na M23, hatsinzwe abasirikare b'Abarundi FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC n'ubusanzwe. Bivuze ko abantu barenga miliyoni bari mu bice ubu biri mu maboko ya M23. Raporo za Loni rero na ACLED zigaragaza ko M23 ikomeje gukaza intambara, ikomeje kugenda ishyiraho inzego z'ubuyobozi zayo, ndetse itanga n'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro mu duce nka Rubaya. Yagabye ibitero mu burengerazuba igana Warikare, irimo irafata n'ibindi bice aho yifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro yayiyunzeho kugira ngo barwanye FARDC. Mu gihe FARDC, ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo abamerceneri bakomeje kugira intege nke no kubura ibikoresho ku rugamba. Ibi ntibireba ubutaka gusa, ni ibintu bikomeye cyane. Abasivili barenga 1600 barishwe muri Kivu y'Amajyaruguru mu mezi 3 ya mbere y'umwaka, akiyongeraho ibitero by'imitwe nka ADF ifitanye isano na Islamic State yitwaza ibibazo bihari. Ariko mbibutse ko iyi ADF yishe abaturage na mbere yuko M23 ifata Bunagana, ngira ngo murabizi neza, ndetse yagabaga n'ibitero muri Uganda, Kampala, ibibazo bikavuka. Human Rights Watch rero yo ivuga ko hari iterabwoba ku banyamakuru, gusahura no gufata abagore ku ngufu. Abimuwe ni benshi cyane, hafi miliyoni 7 bamaze kwimurwa imbere mu gihugu, abo bita abadeplace, naho 41 bahungiye muri Uganda kuva muri Mutarama. Benshi muri bo babonye ubwicanyi n'ihungabana. Ariko byinshi mbibutse ko byakozwe na Wazalendo n'igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imipaka y'u Burundi, Uganda n'u Rwanda irimo kugenda ihura n'ibibazo byinshi kubera ubwinshi bw'impunzi zagiye ziva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibibazo by'intambara. Ariko ntibitangiye ubu, byahereye muri za 1996 ubwo interahamwe zageraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigatangiza gahunda yo kwica Abatutsi. Kuva icyo gihe rero impunzi zabaye nyinshi muri ibi bihugu byegereye Kongo. Ubwo turavuga ibyegereye uburasirazuba bwa Kongo biri mu Burundi, Tanzania, u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bihugu nka Kenya n'ahandi henshi. Uburundi burimo burabona abinjira buri munsi muri ibi bihe mu buryo buteye ubwoba. Ngira ngo murabizi ibibazo bimaze iminsi bibera muri Uvira, bituma HCR isaba inkunga ya miliyoni 40 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwo rwakomeje kugenda ruhakana gushyigikira M23, ruvuga ko rwirwanaho ku mitwe ya FDLR, ibyo rwakoze ari ubwirinzi ku mipaka yabwo. Ariko abahanga baroni bavuga ko ingabo z'u Rwanda zigera ku 4,000 ziri
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zifasha izi nyeshyamba za M23. Gusa hashize iminsi M23 yerekana abasirikare benshi barimo abafatiwe ku rugamba ba FARDC Wazalendo ndetse n'abandi biyemeje kwiyunga kuri M23 ngo barwanye leta ya Kinshasa bakuriwe ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Inama y'umutekano ya Loni yasohoye icyemezo 2773 isaba M23 guhagarika intambara no gusenya ubuyobozi bwayo yashyizeho muri ibi bice muri iki gihe. Ariko kugeza ubu M23 iracyatera imbere kubera iki? Abasesenguzi bavuga ko impamvu ari amabuye y'agaciro nka coltan na zahabu ari gutera intambara. M23 yongereye imishahara y'abacukuzi kugira ngo ikomeze ibikorwa, ni nkuko byigeze kuba mu ntambara za Kongo, ariko ubu ikibazo cyarushijeho gukomera. Noneho reka twerekeze Igeneve. Kugeza ku wa gatanu tariki ya 10 Ukwakira harimo kubera inama ya 76 y'inama nyobozi ya HCR Igeneve. Ni inama iri kubera iba rimwe mu mwaka, yemeza ingengo y'imari, isuzuma ibibazo by'impunzi kandi igahuza abafatanyabikorwa. Ubisi yose ifite abantu barenga miliyoni 120 batakaje aho gutura, batagituye aho babaga, kandi HCR ivuga ko ifite gusa miliyaridi 3.9 y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ingengo y'imari muri 2025, yagabanutseho 25%. Filippo Grandi, komiseri mukuru wa HCR, yavuze ko ari inyigisho ikomeye. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo iri mu itangazamakuru. Kinshasa yohereje Jean-Keme Shabani, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano, kugira ngo asobanure ibyo igihugu gisaba mbere y'amahoro n'itahuka ry'impunzi. Ubutumwa bwe bwari busobanutse neza, nta gutaha mu gihe hari intambara. Yagize ati itahuka ry'impunzi z'abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu duce dufitwe na AFC M23, rizashoboka gusa nyuma yo guhagarika imirwano, gusubizaho ubutegetsi bwa leta no kugenzura ubwene gihugu bw'abifuza gutaha, no kuvuga ngo imyirondoro yabo ikagenzurwa. Iri tahuka rero rirambye rigomba kujyana n'ibikorwa byo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari impunzi no kongera kubaka nyuma y'intambara, kugira ngo habeho kubana mu mahoro hagati y'abatahuka n'abaturage basanzwe. Ibyo birashimangira ko atari amagambo gusa. Iyi nama ibaye hashize amezi 3 gusa hasinywa amasezerano y'imande 3 ya Addis Ababa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na HCR, agabije gusubukura itahuka ry'impunzi ku bushake. Muri Kanama, impunzi 533 z'abanyarwanda, ahanini abagore n'abana, basubiye mu gihugu cyabo kubw'ubugenzuzi bwa HCR, nk'uko Grandi yabigaragaje nk'ikimenyetso cy'icyizere. Ariko ikibazo cy'impunzi cyakomeje guteza amakimbirane hagati ya Kinshasa na Kigali, buri ruhande rushinja urundi gufasha imitwe yitwaje intwaro. Hano niho byose bihurira. Iyi nama i Geneva ikurikiye amasezerano abiri akomeye. Amasezerano ya Washington Kamena 27/2025 nibwo yashyizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Yashyiriweho umukono i Washington DC imbere ya Mark Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemeje itangazo ry'amahame ryo kubahana nk'ibihugu, kurwanya imitwe nka FDLR no guhuza ubukungu hifashishijwe amabuye y'agaciro. Kugeza ubu kandi nta kugaruka kw'ingabo z'u Rwanda kugaragara cyangwa gusubira inyuma. Amasezerano ya Doha Nyakanga tariki 19/2025 nibwo yashyizweho umukono hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za AFC M23, yarahagarariwe cyangwa umuhuza yari Katari, yateganyaga guhagarika imirwano ako kanya no kuganira ku masezerano arambye. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa Loni, yavuze ko ari inzira iganisha kugaruka mu mahoro. Ibi byose bihuriza ku mpunzi. Washington isaba itahuka ryizewe, Doha ihuza guhagarika intambara n'itahuka. Niyo mpamvu Shaban i Geneva yavuze ko nta gutaha
bidaherekejwe n'ihagarikwa ry'intambara no gusubizaho ubutegetsi bwa leta, umubano urushaho kuba amarangamutima. ngira ngo murumva ko ibintu birakomeye cyane. Nshuti bavandimwe bakunzi ba Pilot News TV, ibi si ibintu bya kure. Tekereza imiryango yatandukanye, abana batiga, imidugudu yasenyutse, uburasirazuba bwa Kongo ni nk'ibisasu byiteguye gusandara. Igisigaye ni ikosa rimwe gusa ngo bigere ku bindi bihugu nk'u Burundi, Uganda ndetse n'ingabo za SADC zamaze gutakaza abasirikare ndetse zirataha. Raporo za Loni zivuga ko abasivili 319 bishwe na M23 muri Nyakanga gusa, naho IOM ikavuga ko abimuwe muri Kongo bose ari 6,900,000. Kuri ubu inama Igeneve izasozwa kuwa gatanu, aho hashobora gufatwa ibyemezo bigamije kongera inkunga kuri Kongo. Amerika, Katari n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU nibo bafite uruhare runini mu gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington na Doha. Ubumwe bw'Uburayi iyo bumaze gufatira ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda, bishobora no gukomeza kwiyongera, gusa muri iki gihe bisa nkaho byahagaze. Ibi ni ishingiro rero, ibi ni ibyiringiro byoroshye. Kinshasa irimo kuvuga iti amahoro mbere, itahuka nyuma, ariko iracyakeneye inkunga y'isi yose. Amasezerano y'ubucuruzi ku mabuye y'agaciro ashobora gufasha kongera kubaka igihugu aramutse akozwe neza, ariko mbibuze ko Tshisekedi yatumye i Washington DC amasezerano adashyirwaho umukono, yagombaga kugira uruhare runini cyane mu bikomeje kubera muri Kongo. Mwe murabivugaho iki? Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru menshi atandukanye. Tuzasubira ubutaha. Peace out.